Učme vjedno ruski jazik. Čitaj mi. Ocmoti. Melanija Rimar. Da kedi davno, keď išće našo pradjidove i prababi buli mali, dzeciše bali od cmoti. Jih rodiči hasnovali cmotu, že bi z nju strašeli dzeci. Ale to nješka šmišne. Hoć od čoho šebac? Od običnej cmoti, ktoru nie mož nijak opisac. Tolem jedno male slovo spravene s pejcoh malih bukvoh. Ktori bukvi ma slovo cmota u sebe? Hajde, dzeci, počitajme vjedno. C, M, O, T, A. 5 bukvi. Bravo! To jedno velike nič. Obična ničovka. Zdabe mi na cmu šivu firongu, co zakrije oblak, že bi ljudze nje zakukovali nuka. Že bi dzenj nje zakukoval do hiži, ked dahto špi. Cmotaše najvolji družit z nocu. Pooblapjajuše i vandruju z valalu do valalu s pažici na poljo, z lješika do parku i šickim zaveraju oči na im budze cma. Na kad izašim švetlo, cmotaše mi roskomoci po caljučkej calej hiži. Uhpaše do každoho kucika i vidiše mi, že najvolji buc pod postelju. Ta co? Naj sebe tamljem kući, ked je i tak dobre. Mnje nje zavadza. Ozda robi svoju robotu. Robi u nocnej izmeni. I co tu strašne? Ja še od njej ani kuz nje bojim, a ona še išće jagodo mnje boji. Hej, bojiše! Na kad je iza švicim doć z baterijsku lampočku, cmota tako isceka. U hviljki skape od strahu. Bojiše i od lusteroh, lampoh, lampašoh i švičkoh. Bojiše od každoho švetla. Keď še dothnje u njomu od strahu, takoj postava previdna, njevidljiva. Nje može ju dorušic, njed ju zaco vlapic. Njema ani ruki, ani nohi, ani hvost, njema klovaki, ani pazuri. Njema nič. Ta jakše vec mož bac od dačoho, co njema calkom nič. Naiste šmišne bacše od cmoti. Volime še šmejac. Šmejac še od radosti, že každi večer prihodzi noc i vodzi zo sobu cmotu. Tediše na mire možu odpočinut z našo rodiči, našo baviska, knjiški i patiki. Odpočivameše i mi, dok u cmoti krašnje šnijeme. U cmoti rošnjeme i každe rano še budzime vše vekši i kraši, mudrejši i šmelši. A cmota vše ostava iste obične male slovko, od htoroho šmišne i podumac, že bi še dahto mohol bac. Učme vjedno ruski jazik. Čitaj mi. Melanija Rimar o cmoti. Skaskov za hlavčok 2001 rok. Sotrudniki novinsko-vydavateljna ustanova Ruske slovo. Avtorki projektu Sanja Divljaković i Aleksandra Bučko. Projekt potrimal Zavod za kulturu vojvodjanskih Rusnacoh. Realizator projektu Novinarska asocijacija Rusnacoh 2019 rok. Za totu robotnju vam potrebni jeden paper, drevkovo pečaci, masni pečaci i dejaku ihlu abo zubodlopku, s ktoru budzeme škrapkac. Perše ofarbime paper z drevkovima farbami. Možete ofarbiti jak chcecem, budce kreativni i mišajce farbi. Co mocnejše ofarbice, to posle risunok budze krasši. Teraz cali risunok prefarbime z čarnim masnim pečacom. Mocno priciskajce, šitsko treba prefarbic.
A teraz ide tota najlepša čast. Teraz vi škrapkujeme našo risunki. Možete vi škrapkać hižu, abo slunko, drevo, kvecik, balon, šicko co na domace. Za tod risunok nam potrebni paper na ktorým budeme risovac, voda, vodovo farbi, ščetočki, paper na ktorým budeme risovac, klajbas, nožnički i selotejp abo krep traka. Perše narisujeme formu. Vištrihnjeme formu. I zalijepime ju na paper. Teraz možeme počať vyfarbjovať. Keď će osušal risunok, pomali znijeme zalijepenu formu. Na koncu možemo opisati naš risunok z ozdajakim flomasterom. Za tu robotnju nam potrebni vodovo farbi, ščetočki, voda, hoć jaki drugi farbi, ktorý máte doma, temperi, abo keď máte taký nejaký akrilni farbi i selotejp, abo krep traka. Najljepše bi bilo keď bi to bula prave krep traka. Perše poljepime krep traku po paperu. Poljipce ju jak scece. Potim vyfarbime cali risunok. Keď će osušelo, možeme vypisati konturi z drugima farbami, abo dodati išće dejaki formi. Ja vybrala zlatnu farbu, a dodam išće da skeljo smuški i truheljniki.
Zochabime i to najše osuši. Keče osušelo, pomali znijeme krep traku. Merkujce, že by ste ju šorom znimali, jak ste ju i kladli. I ja, našo umetnicki djela hotovi.